Pa kum kaže da je to sazrijevanje 6 mjeseci. Dugo čekati. Znači vi ipak nećete doći do godine, vi biste došli ove godine. Kada bude gotovo, ali bilo bi dobro da se vi sa našim kolegom Stubljarom dogovorite pa pokušate zajednički nekakvu ponovno, jel? Pa zajedno smo jači, više ćemo pojesti. Nadajmo se, jer moramo nekako tu pograničnu suradnju uspostaviti. Jer gdje piše da mi nećemo kulin izvoziti za vas? Da, jer mi smo vezani jedni za druge. To je to. Ako smo mogli prije 30 godina iz Brčkoga uvoziti ovdje, sad ćemo obrnuto. Sad da obrnemo stvar. Svako mjesto, svaki kraj ima svoj običaj. Pa tako i ovdje. Svinjokolje je tradicija druženja i proizvodnje vrhunskih specijaliteta od mesa. Ovdje najveća pažnja se posvećuje dobrom kulenu, pikantnoj kobasici i ukusnom pršutu. Dakle, nema kao kod nas preko Save, peka i pečenica, jer najkvalitetnije meso ide u kulen. Naravno, i ovdje se topi izuzetno ukusan čvarak, ali za sve ima tajna.
naš dragi domaćin Branko Mikulić, vidjeli ste njegovo slavonsko srce. Nama ostaje da mu se zahvalimo što je naša emisija, nadam se, bila prelijepa. Pričam ti priču. Branko, hvala vam puno. Zaista ste domaćin i svaka vam čast. Momci, ja vama dugujem jedno veliko hvala. Trebalo je uložiti puno truda doći iz druge države. Kod mene na stan i snimiti jednu lijepu emisiju. I ja vas pozivam i na godinu. Završavajući ovu priču iz Slavonije sa salaša, pustare ili stana, sasvim svejedno kako ga nazvati, ali nije svejedno ostaviti novostečene prijatelje, ljude koji su nas ugostili ko najrođenije, ko najmilije. Kažu, sve što je lijepo kratko traje. Uz srdačne pozdrave i ispraćaj u žalu za ponovnim susretom, ostavljamo vam našu poruku. Mnogo je više dobrih ljudi, samo se treba znati družiti i ljubav pružiti. Bosanska rakija i slavonsko vino baš nam je bilo fino. Autor emisije Braco Bauer. Doviđenja do iduće emisije.